Падрыхтоўка да будучага хакейнага сезона выходзіць на фінішную прамую. Гомельскія рыси актыўна трэніруюцца. Мінулы год не апраўдаў надзей, таму задача простая – даказаць, што каманда здольная на большае. Пра тое, як праходзяць апошнія дні перадсезонкі і з якім настроем хакеісты падышлі да першага матчу, даведалася Уладзіслава Галабокіна. Летние дни засталіся толькі ў календары. Тут на лёдзе ўжо на ўсю моц дыхае новы сезон. Да першага ўкідвання шайбы застаюцца лічаныя дні. І кожная секунда на трэніроўцы ляціць з патройнай хуткасцю. Пакуль трыбуны пустуюць, на лёдзе кіпіць сваё жыццё. Пасля няпростага мінулага сезона балельшчыкі з асаблівай цікавасцю чакаюць старту новага чэмпіянату. У клубе вырашылі не ламаць састаў, а кропкава яго ўзмацніць. Сярод нападаючых Усевалад Гайдамак. Ён далучыўся да каманды ў сярэдзіне мінулага сезона, дзе згуляў толькі 4 сустрэчы і выбыў з-за траўмы. Цяпер жа гатовы даказаць, на што здольны. Мы работаем над всем, просто можно подработать кому надо индивидуально над техникой владения шайбой, да, и над бросками, а так, в принципе, над общекомандными взаимодействиями, над физической подготовкой. Ну, самое главное, мы и так работаем. Проявить себя в большей степени, быть полезным для команды, быть ее лидером, делать то, что от меня требуется. Тренировочный график плотный, амаль без выходных. Задача одна – подойти до старту сезона у оптимальной форме. После этапу интенсивных физичных нагрузок на перший план вышли тактика и взаимодействие у команде. Гульцы шліфують дзеянне у зоне атаки и у обороне. И шукают те самые связки, які принесут вынік. Хорошие ребята, хороший накал на тренировках, боремся. Поэтому все показывают характер, не уступают друг другу. Ну, то, что и надо, в принципе, чтобы команда росла, была в конкуренции. И здорово, что такая здоровая конкуренция у нас. Каждый сезон перед собой ставлю индивидуальные цели и командные. Одно з важных змяненняў ў міжсезоння – вяртанне галоўным трэнерам Уладзіміра Копаця, які ўзначальваў клуб у сезоне 24-25. Тады команда па выніках чэмпіянату стала бронзовым прызёрам. Команда укомплектована, да, все 25 ставок у нас закрыты. Но если серьезно, но коллектив хороший подобрался, ребята все поигравшие, с опытом хорошим. И молодежь, конечно, есть. Будем смотреть, отталкиваться уже в сезоне. Говорить можно много, а самое главное – это результат. Свае сілы каманда зможа апрабаваць у двух таварыскіх матчах – чэмпіёна мінулага года Металлургам і Магілёвам. Старт сезона ў верасні, а перад гэтым пройдзе традыцыйны розыгрыш кубка Руслана Салея. Владзіслава Галабокіна, Александр Швыдакоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».